Abusiafo me mo bibia kwaba aha GCN page so midin e de adwoa searching subscribe to my channel fawunsa me notification bell ne so obenya notification ene sa ne news e de betun bia obenya bia tie anase obenya bia hwe e wo GCN page ha Kebot eye blogger e wo Facebook na o blog de ma NPP amayoku no na Kebot e de ensem bia todwa e de ensem e na Kebot e kan ne ensem a okay na ne se eye oman pani dada John Dramani Mahama sisi de oye Ghana for no kame akoyese we are tired of him ena ensem a oka no otumfutu e de bu Ghana for eni dodo enti no Kebot e kire se oman pani dada John Dramani Mahama endwen Ghana ho dadwen enda no so Ghana ho dadwen da no so anka onka se o san so be president bio because Ghana ha ye hweme nipa waje wenya Ghana ho fa so pa oman pani dada John Dramani Mahama from assemblyman to DC YB, MP YB, President YB, former President YB. Just waji sikasa so wampenda da John Dramani Mahama se. Obesan so abaye president. Na Ghana fo ye dwen ho a ye ntia se dem pa no man peninda da John Dramani Mahama obepe. Ena Sir John otia so bisa se ade weja obibi wo Jubilee House wo apesa okofa na. Weja bibi wo akacho man peninda da John Dramani Mahama sorry His Excellency na da kwakufa no fambrel. No mu no mu famra wo fie na je wa hom na mampenda da den kwa na wo pe na NPP bloggers ye kire se de ya mampenda da John Dramani Mahama ye yina mpo na ya de ode adwempa na eba anka ehaye ye nimini ya waye abesen kwa na de obetimi kire se de wo be obetimi abaye nothing new nti de na wo pa wo ntina se na Kebot e kire se o mampenda da John Dramani Mahama so why na dwen se obe ha Ghana fo a one de se 2024 kwa ya to abana so win no be president na so jisika twetwe de guni botoma sika na odbeton duru Kebot abona o mampenda da John Dramani Mahama dua se sika no je nduru no de beto because they wo ye ne yente wase kra wo pese obe ha Ghana fo betete Ghana fo keke baya wo be yeden wo ma youth ne job aye wo ma na light agina so one district one factory NPP for promise you omo ntimi aye wo be ye wo be sisi enough hospitals o besisi enough schools do mampenda da John Mahama si bibo chese and this NPP o ba no be we kakra chese o mo ayade ama no mo edinka na o mo ko na we politicians yenti ensema Kebot e de etuga ye jimi sa no de bi ntisa se wadwen ye o se o de o kan nyina no na unim se bewo na abedware wo akina ka wontimi nyina simple so nka se wonye magician na wade uri sika begun krofo butum ka wontimi nka na wo kasa asem na wonnim se ebewo na wonnim se president ne gwa na ye beto ba me yiwu because that time 2014 13 15 no na wonnim se wo betena so 8 years no akum oman no enti wo kotene fie kra na wa reche wo ho ye be se tua wo ka enti emfa wo ho de ntem se wo ye be mabro sam na se woni brade se nipa wo Ghana nna no from ministry administration I was starting here no bosumi biara na etia oka and no sanje esgracia tell me one person o Ghana bakosi mu a wetimenya MP wetimedi assemblyman MP deputy minister nkasa vice president nkasa tell me bi nobody e wo Ghana bakosi mu Ghana since Ghana e wo Ghana since Ghana beto asase we ebeto wiase no nipa da se ni bie ne asase we so a wonya sa position we a wonya bi na se nya honhom bone ana ni bre sika ni bre ana da opese oni bre de ntu pese obetena so na obi kumo man no ekuye sunsun na wona o ma enjoy a na wiye no yale a wo de beko no eno sika na wo pa bebe a wonya bre o pese obi kumo man no obese o man tete pansa no sala o hoto no obasa ni sikeni na sa etua ka ho eka enyem nwa ba wasa so samba me enyem nwa udi be buraka na nyame so be bo mo tue sikeni be to government kofu hu adi memi se nyese party na nkasa NDC no nipa wo mu na adwe kura mu moja nipa wo mu na ekura dwembone nipa egu party ni mu na ye sebe nipa wo mu nyi nipa ho na atam didia kam sin kam no homa beta ho abe du achi gidi abe risika ni because why nyankwase sika gudem
Sika wo gu dem no. Sika wa park gu polytank mu sisi fie no. Na no e ba ye sika anko a wo more than 70 cars ana wa twe bi free oman mu akọ park. O ji den as a president. Ni nyina chi no. O sa tifie o a wonye president. O tifie o ye former president ntino. Ye say tua wo car, e tua wo yere car. Untimi hu se anyansa na nka nkyere o man ne se Ghana ye den. Nanka ade a obeya Ghana fo benya wo do. Mahama nkasa no se baka me se nya honhom fin eni anibre ni baye honhom a obi ni asase we so obeya de Mahama ye da. O se Jonathan tu fo so wonfa. Jonathan dia Nigeria one term on one reason you. O so kobium. O se won kobium. But wo de ya to aba agu onimu ase. Second one say agu onimu ase. O se chinchina atwan. What pack is sika we na agu. But so a wona wo yere. SIG o mine more than 1 billion. Edi any of stars. But so a o mine na ase apasite apansam no. Ah also na ba be ni yie no. Untimi hu nyansa. Ka de Ghana fo benya sympathy amount. Me na me ka kire Mahama. Enka as gracia waji nyina. Na nka be na so nka obai. O so oni brade nti ohun de ayame ayo. Nyankopɔ be expose ma ko one day see ya. Ka obai ya obigina ho na o se ma as gracia from MP, ministry, deputy minister, from vice president, makani nyina boom 20-something billion Ghana cedis. Enya 1 billion, 760 something billion. Intimidini nyina abba. Because of omine who don't me de aba. Metifie ye tua me ka, etua me yere ka. Etua me stars ne me garden boy ne ade for ka almost 1 billion, 1.2 billion. Me de no so bosumi o. De make no. Na katia no, one ne yere, ene ne stars no. Etwa 1.2 billion. Me de ni nyina magye. Ana say since ya me fire kunya mu no. Me de ba. Ti Mahama, de Ghana for beto mama na me church won. Because who need message? Ti me kire unyansa. Say de be ya. Ghana for benye sympathy. Nanka de chi You're a superstar. All right, God is a superstar. Chairman, You bet you're a superstar. Yeah, I know he's with me. all right. Next one, Airway. Yeah, me and Madam for Yvonne Nelson. Yeah, my fancy sister. And we could share my fancy brother. My ponsi here. We could share my fancy brother, Fifi Pratt. And I'm what you can come. Now, Chairman, people are saying, say, Adentina Yvonne Nelson and Kwabonting, na onoson kwaye demonstration, say, or many more than yadi. And I love the answer she gave. Adentia. Chairman, ultimately, sorry, one day, pen for Castle demonstration. So, Nimsa Martin Pebu. Oh, yes. Martin Pebu. Or what did you name of bed demonstration? You know, Gina Hawk, come out, people, come out. Come out, Police come out. Your message for the demonstration must resonate with majority of people. Absolutely. Just because he said, what years come a few media for say young Kokasani and buying interest, that is the totality of the nation. Ghana is over 32 million people. And you cannot box all of them into Omia TV and those stupid channels that support the fuckery they are doing.